ndo livhuwa hu khou tevhela mafhungo kha Belren News. Sa tshipiḓa tsha u pembelela u fhedza ṅwaha muthihi, Belren News i khou bvela phanḓa na u vha ḓisela maṅwe a mafhungo a tsedzuluso ane ro vha vhigela one miṅwedzi ya 12 yo fhelaho. Vhasedzulusi u bva Yunivesithi ya Basque Country kha ḽa Spain vho ṱalutshedza maitele maswa a u anganyela fhethu ho kwameaho nga mililo ya ḓaka u mona na ḽifhasi. Bari maitele avho a shumisa data u bva kha satellite mbili dzine dza kuvhanganya zwifanyiso na dziṅwe satellite 4 dzine dzi kala u gonya ha temperature ho vhangwaho nga mulilo. U ya nga tsedzuluso, maitele aya a ḓo thusa u khwinisa kulangulelwe kwa mililo ya ḓaka. Tsedzuluso yo anḓadzwa kha dzhenala ya ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing. Vhasedzulusi u bva Tanzania vha ri vho gudisa mbevha u fembedza miṱuvha ya phukha dza ḓaka. U ya nga tsedzuluso, mbevha dzo funzwaho tshidele dzi na vhukoni ha u vinyungula miṱuvha yo dzumbiwaho. Tsumbo ndi miṱuvha i fanaho na maṋanga a nḓou na tshugulu. Vhasedzulusi vha ri tsedzuluso yavho i ḓo thusa u khwinisa u lwa na zwiito zwa u rengiswa ha miṱuvha ya phukha dza ḓaka lu siho mulayoni. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Frontiers in Conservation Science. Vhasedzulusi u bva kha ḽa Germany na Israel bari minyamulemalema i kone u tshimbila kilomithara dzi re na tshivhalo swiswini nga u tevhela mapa wa mubvumo une dza u ita. U ya nga tsedzuluso, vhasedzulusi vho shumisa data u bva kha minyamulemalema ya 76 u bva govhani ḽa Hula kha ḽa Israel. Vho shumisa maitele a thekhinolodzhi ya tshizwino u sala murahu minyamulemalema. Tsedzuluso yo gandiswa kha dzhenala ya Science. Ri bvela phanḓa na mafhungo nga u sedza fhungo ḽine ḽa ri Yunivesithi ya Pretoria yo wana ndambedzo ya masheleni ya rannda dza milioni dza 18 u bva kha khamphani ya Google. U ya nga tshitatamennde tsha yunivesithi, ndambedzo iyo i ḓo thusa u takulela nṱha tsedzuluso dza zwa AI kha tshiimiswa tsha African Institute for Data Science and Artificial Intelligence, AFIDSI. Ndi tshiimiswa tsho rangwaho phanḓa nga Profesa Vho Vhukosi Marivate u bva kha muhasho wa Computer Science. Vho Marivate vha ri itshi tshifhiwa tshi ḓo khwinisa vhukoni ha AFIDSI ha u ita tsedzuluso dzi re na mvelelo dza nṱha dzine dza alusa murafho muswa wa vhorasaintsi vha data vha Afrika na vharangaphanḓa vha AI. A khou guma nga u rali mafhungo e nda vha farela one u bva Belren News. Nṋe ndi Pfero Tshizwa Maremba, nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini, hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio, kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service, no place is too far to reach. Wanga zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Belren Brands ndi tshandulo yavho. Ri vha thusa musi wo anganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: tshiḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrenbrands.co.za. Belren Brands ndi vhahadzimiswa vha masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.